malo mua mo lele pe malo tau to mau ke hon ko fifi ki tai lele mu do ki proclama film ko la ke hon ko ta hai no ti se ma wa fi wa ta ko tau fu film ko la ke hon ni to mai ben bi he mo tangata i loa he historia Roma ko Julius Caesar pe mo Augustus Caesar ko Julius Caesar na whaele i a tahaua si ulai tau te au BC pena e whakapōngi i aho tahani mamaasi tau wha BC ko historia maari o Julius Caesar ko tangata ni nani kamata fitukutuku e pure ko Roma pe mihi pure whaka repapurika ki pure whaka empire pero taim piko na piki ai Caesar ko ni na e hako hakere wahano ila mutu ko Augustus Caesar ko fufua empola ia a Roma ko Augustus Caesar na e whaare i a hawa tolo September tau ono tolu BC before Christ pea piki ai a tahiwa a kosi tau tahafa AD after death ko tangata ko ni a Augustus hangi koe na ulawe kai koe fufua empola ni a Roma pea koe uhinga ko unuhi mai ai mo tangata koe ni he kunga koe mo tangata ni whakahingoa ki ai e tau mahina koe ko si ulai pe mo akosi ko si ulai o whakahingoa ia ki a Julius Caesar ko ako si whakahingoa ia ki a Augustus Caesar pea koe tu koe a Roma i he konga ko ia na e hango fulu pe ngai mahina ia koe mahina hano ni mana na ui ia koe Quintilis e lea whakalatina uhi ngai ki nima pea mahina hano no na ui koe Sextilis uhinga ki he ono pea na to orewa kai ki toi ngau e ki rewa Quintilis pe mo Sextilis kai whakahu mai rewa July pe mo August ki ne whitongi o mahina ko ni koe hangi hana whakamanatu ai o ngohelo ko ni kai ke tau whiun koulai ki ahani siulai koe whakatau hingo aia ki he Caesar na iloa ko Julius Caesar ko ako si whakatau hingo aia ki he fuafua empola Roma na iloa ko Augustus Caesar tau whiun koulai ki ahani ka tito kokatu ia proclama make ki historia maari ai o ngo Caesar ko ni ka pau ke manako ngahi proclama whahoka tu pa kitok whamure mure subscribe mai ki channel. Thank you very much for your watching. Malo pito.